Bo teraz pošate na kolo 60% plánovaných povrchnosťoch, ale s ohľadom na chvíľové obstaviny, ktorý pred nami, češko bude spolniť plán šatvi. Prešlej noci spadlo 29 litri dežđu za više od regiona i to odložilo tu robotu na daske ljudni. Velji porasti už prestali šat žito, bojim še jak vari nje vyplaci. Musimy wszystko poszedć, žito i slunečje i kukuricu cviklu. Razumijete, to vam kulturi, ktorý mušice saditi, razumijete. A žito još nje vyplaci, teraz mušice iz na prinosi veliki za žito, inače še nijak nje vyplaci inšak. A jak vam še uda dosta visoki urožaj? Mušice kvalitetne seme, razumijete, već tako da dolu pod rucice prehrani, dva prehrani idzeme isto. Idzeme, naprimjer, perše za zureju, prehranjovanje najer, razumijete, za 100 kg i idzeme ještě za sulfamu, razumijete, 100 kg. To dakus dos vitrimo penježno košta to šitsko. Zaštita? Zaštita ide 2 raza, obavezno. Teraz muši, bez zaštiti ne vredi. Eventualno, daku zapač može da podnješe, ali drugi ne može da podnješe. Причина за подруцовanje plana šatvi uz pomalšene lamački pre visoku vlahu, časti dižđi i nezainteresovanost parastov za žito pre nerentabilnost.